Hello guys, comment nou ye, jen nou ka we sa sache yon. Depi nou we sa sache yon, nou konen gen bagay, ok? So, mwen pral pote yon vlog pou nou jodi an la guys. Mwen pral fe maket, so mwen pral montre nou. Ok? And, yap konen ala m filme tradisyon mwen, nou pral sorti de yo. Bat la fe la pli yo guys. So, you know. And pas oublier abonner ensemble avec channel là. Share vidéo avec amis nous famille nous. So, toujours abonner ensemble avec channel là si nous voulez mon vlog pour me please vlog pour nous. Toujours abonner ensemble avec channel là et puis share vidéo guys. OK? So actuellement moi dans la cala là, moi pral sorti. OK? So, n'a ouais. Tale guys. Alright? So guys, la fon la pi serye la and you know. Fon la pi serye la. Gade figi le, gade mash. Ye ta vin poste la bagay. Ye ta vin poste la bagay mene. The girls, the boy over here. So, yep guys. Ete pache, ok? Ete pache. Ma vini, ma pote nou tout bagay. Pesa. So guys, nou yve konya la. Oh, that's wet. Kaya sa mwen guys. Nou yve konya nou vin nan bi jez. Okolo. So guys, nou yve wende la. Nou wala chto, ok? Kaya la yi kote wachta an gweti man. Mwen apol sa. Nou pon kaya mou, man meton sa. Manalde baba la. Ebe national lave. Ebe tout bagay. So, nou wala... Wè, kon nou wala la? Oh, gade mont, guys. Like... Nou wè, naman achete kan nou bin achete la. So, na flan e pou gade yaman, guys. Na flan e. Na flan e timon. Nou awe an dan. E a flan e, nou beko gide kote pou nachete san gen bezwen, no? Oh, wow! Nounous la bel, oui? Look, kabri kom nounous. Ni very nice. A e kote djen laptop. Tout bagay. So, nou ka we guys, ni pomme de terre, sa yu. Go bat pomme de terre. E yon bal pan. Tap. Yup! So, ni kwe. Dali. Yon pizza. Want some help? Napon de gano, kasi bay sa fini bagat ni. Napon de gano like te.
will make
So guys, jan nou ka wet, mwen wet la, mwen wet. Tande san foun, tande. Mwen jan nou fin fè maket la guys, mwen la ka la. Nou ka wet mwen wet. Mwen yeti mwen la fon paket la pli. Paket la pli, so. Yo guys, and se la ma pete fin avek vlog nan, mesfere nou te remel. Si nou remel pa bliye bal, yon like, share video avek zami nou fami nou. So, nap we nan yon lot video anko guys. Bye! Mwah. So guys, mwen ve la kay mwen kounye a. So, mbliye pou mte di nou. Min dege ta fè men vlog lan, so an apre m dege kek bagayan kom te bezwen, kote mte ale m pat jen yo, you know, lan bidjez lan, paske bidjez lan se yon go yo van, bay sa yo konya la mte pase nan maket anko, m'achete dlo kokoye, m'achete, sa se grenade, makon koman yo di li, I don't know, me grenade, and then m'achete zonyon guys, m'achete 2 pake zonyon, and m'achete epina pou m'fèt an kou la lo. So, mgen banan, epi mgen saumon, epi, m'achete sa tou, mwen pral fè anti kremas pou la ka, you know. Kone lede sam bralive kon sa ou bien le, you know. E alide kon sa isi reme fè ti kremas yo. En mgen sa tou, sa on jigenadja liye guys, on jigenadja pire liye. Yo just bagali epi. Li si guys, le na fe li fok nou mette bon ti kou d'lo la den. Sa se ten. Sa se persi mwen gen nan sa. Epi sa son bag shrimp ki se kribish. Kribish, jan nou toujou di lan. Sa se hot dog. M'achete met la frigidaire. Ça c'est cocoye guys. And ça c'est sirik. So yeah guys, and n'te passé à l'acheter bagay sa yo apa. Après l'autre market n'te fin ferme passé mal acheter sa yo apa. Kon yam tout mette ça là dedans parce que c'est même vlog là. So yep guys. Hope you guys tere mes vidéos ça. Si nou remel pa bliye pou n'bal yon like, share vidéo avec zami nou fami nou. So napre nan yon lot video encore guys. Bye. So hope you guys stay like ti vlog la. And don't forget guys, don't forget to subscribe. Pa bliye abonne ensemble avec channel la guys. Abonne, invite zami nou fami nou. Si nou vle we vlog konsan encore, invite zami nou fami nou. So vin abonne ensemble avec channel la pou m kapote mo vlog pou nou. Okay? So napre nan yon lot video encore guys. Bye bye.